ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯣꯜꯂꯕ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ? ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯃꯝꯅꯔꯤ꯫ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯁꯔꯒꯗ ꯆꯠꯂꯤ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯔꯒ ꯅꯣꯔꯣꯛꯇ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯁꯤ, ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ꯫ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ, ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯄꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯇꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ, ꯁꯤꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯥꯞ ꯆꯠꯂꯕ ꯅꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯞ ꯆꯠꯂꯕ ꯅꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯄꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯕꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯑꯥꯃꯦꯟ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯃꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯁꯨꯡꯅꯥꯏ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯤꯃꯣꯊꯤ 6:15-16 ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯃꯔ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯃꯔ ꯑꯣꯏ, ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯁꯨꯡꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ 1 ꯇꯤꯃꯣꯊꯤ 1:17 ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ, ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯑꯃꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯩ ꯁꯔꯒꯗꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ, ꯁꯔꯒꯗꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ꯫ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ꯫ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ꯫ ꯏꯖꯤꯀꯦꯜ 28:13-17 ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ꯫ ꯖꯨꯗ 1:6ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ꯫ And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he had reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. ꯁꯔꯒꯗꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯔꯕ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯁꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯃꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯦꯟꯅ ꯂꯣꯡꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯆꯦꯟꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ꯫ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ, ꯆꯦꯟꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯅ ꯐꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯖꯣꯕ 4:13ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯔ ꯅꯥꯏꯗꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏ꯫ ꯔꯣꯃꯥꯟ 6:12ꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ, Let not sin therefore reign in your mortal body. ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯄꯥꯞ ꯂꯩꯍꯟꯒꯅꯨ, ꯄꯥꯞꯅ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏ, ꯑꯃꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯖ ꯏꯁꯤꯡꯊꯛꯀꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯜꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯝꯁ 4:14ꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯚꯦꯄꯔꯒꯨꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯅꯤꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ, ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ, ꯀꯣꯡꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ
ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯣꯕ 7ꯒꯤ 7 ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯏꯁꯩ 78ꯒꯤ 39ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯂꯪꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏ ꯂꯨꯛ 13ꯒꯤ 2-3ꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯖꯣꯟ 3:16ꯗ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟ 2:3 ꯑꯩ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯣꯝꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯇꯣꯟ ꯃꯈꯨꯜ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯤꯁꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯣꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯇꯣꯟ ꯑꯅꯤꯗ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯁꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯆꯪꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯣꯔ ꯑꯅꯤꯒ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯅ dust plus breath equal to a soul a living soul ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯤꯅꯥꯎꯆꯥ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯀꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯁꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯀꯥꯏꯅꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯖꯦꯝꯁ 2:26ꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯣꯔꯒ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯣꯔꯒ ꯀꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯀꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ Psalm 104:29 And thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath.
they die, return to the dust. Hai masina habi matuna di ishorna mahak makhoi degi nungsa sora do lokthoi maduda makhoi si hakchangna pithibida tilli tinki habsini snausa masina khoi miyobna karambada sige hab matanda ishorna khoi da pibi keba nungsa sora do mahangna lokthokpa matamda khoi miyoiba habse si masini asiba habse adudi amu jengsi siraba matungda khoi miyoiba kadaida sakani kadaida satpara me kanaguma mina thajana be matungna khoi gi thawai di siba nai de thawai di atyada paiduna lei haina hai khoi pai duna khoi na junggi saijin saija labuk lama ahang mofamda khoi pai duna lei hai maduna madu pai dina bigi matungna tonga madharma gi matungna thajana ba matungna madugi karman singba tawi adu bible gi matungna aseng bible do khoi na khaindong mina se ecclesiastic 12 ki 7 da mupa mina se aduga hakchang semba laikhomna malem prithibida tinkigani amasung nungsa sona madubu piba ishorgi mafamda hankigani hai yamna mayek senge khoi miyobegi hakchang se laikhomdagi ishorna sembani aduga nungsa so mahana pibibani khoi gi hakchang siraba matungda khoi gi hakchang di prithibida tingragani aduga nungsa sora dudi mahabu nungsa so pibiba ishorgi mafamda hankragani haibani sinausa masi yam singi aduna atyada junggi saijanda labuk lamangda paiduna leiba thawai amata lehaude thawai habse ahingba thawai habse karino habde hakchanga ishorna pibiba nungsa so ani se phulaga thawai haibdu oi siba haiba matamda ani se kainabani aduna khoi gi hakchang asina kadaida lehurani malam prithibida tingragani thawai na kanai mafamda hankragani ishorgi mafamda hankragani hai sinausa masi yamna samba wafani Genesis 3 gi 19 gi matuna Adam da habni nang laikhom dagi sambani nang laikhom da halagani habni laikhom da halagani habde khoi hakchang khoi mebna phumba ba matamda saru sayang lai kudimose malem pithribi da loina on khigani cha mane malem pithribi da laiba laikhom laiba haisuga cha manana oi aduma khata na mu yengse English long the spirit habi artha karino khoi manipur da spirit habse nungsit haina hanbasu yawi thawai haina hanbasu yawi masi karino habse English tagi khoi ni yengminasi English na khangaga di masi akhoi na bhab tagani job 27 ge 3 da 3 na haibi gi matungina spirit haibase bread haibadi shor honba haibani masibu ahanba magi arthadi masini spirit haibadi shor honba khoi miyobana shor holiba se spirit haina khani spirit habse Hebrew londa ruach amasung Greek dana pneuma haina khane masigi arthadi nungsa shor honba haibani masigi spirit habse ki meaning yam lai yam pak chawre adubu ngasigi topic masigi matang asidadi nainabagi matam laitre chinausa aduna maram moiduna khoina samlapna oina naina minarse taibang miyobiga saga kari khenabage habse amu yengse maihuronda khoina pabagi matungna khangkhare madudi sa sanabsu malam pithibigi laikhom dagi lebak dagi ishorge sinna hairaga semkhibani aduga miyobiga saga kari khene habse khoina mu ecclesiastic 3 gi 19 dagi 21 da pajarake madugi matungna aikhoina khangani manipur dagi pajarake miyobiga saga marai bak sammanai mishu si sasu si animak sor sab manana holi mina sadigi hena kari laibage punama aremba ngaktani punama mafam amatada satki punama laibaktagi haurai aduga upulakta amuk hangani kanana khangba migi thawaina sarga karaga sagi nanorokta chali hai basi shu hoina masida pabagi matuni snausa khange madudi taibang miyobiga saga gi khenabse kari shu laite snausa do sida de katang khenai miyobigi hakchang shu sagi hakchang shu anima ase malem pithibidagi tegi sembani siraba matamda kaidoge matamda khoi hakchang ase pithibida tengi aduga sagi ju thawai sor holi mokhoi na kadai de lewe matamda mokhoi gi sor adudi nungsita tindana lewe kari shu lehude miyoibagi na khoina ngasai
पाखिबदुगी मतुंगना एक्लेसियास्टिक 12:7 पाबगी मतुंगना मंगोंदा ईश्वरगी मफमदा हनगे ईश्वरना अखोइदा सोर पिबीबनी हाइरिबा सोर अदु महाकी मफमदा हनखी हाइबसिनी मसिनी खेनाबा हाइबसे सागिना हक्चांगदी समानि मालेम पृथ्वीदे तिनगिनी सागिदि करिनो हाइबा मतना नुंसिता तिनगिनी मखोगी सोर अदुगा मियोबिगिनी ईश्वर हनगनी हाइबसिनी मसिनी अमु खोइ यंगसी सोल हाइबसिगी अर्थ करिनो सोल इंग्लिशदि SOUL सोल हाइबसि अर्थ करिनो हाइबसे इंग्लिशदगी खोइ पामिनर जेंगसी खोइने सम समना जेनेसिस 2:7 दाइ and the Lord formed man of the dust of the ground leimaigi leikhomdagi miyoi habsi ishona semki and breathed into his nostril the breath of life mahaki manaton makunda ahingbagi shorotu mahana kamsingi and man became a living soul miyoi habse ahingba thawai a living soul ahingba thawai ore hai masigi matuina khoina soul hairagadi kari khanage haba matamda miyoiba amagi hingliba punsi amadi khangba ngambagi gyan leiba adubuni khoina soul haibasida khoina leije ahingba punsi amasung khangba ngambagi punsi ase khoina yawi soul Ezekiel 18:20 the high the soul that sin shall die pap tawba thawai du haidi as miyoiba khoi miyoiba na pap tawje kaino khoi gi pungning na pap tawbni ahingba khoi gi punsi asna pap tawbni pap tawragadi mahak sigani habsini snausa soul haibsigi arthadi khoina ahingba haibani khoi miyoiba amada yawriba hingba amsung khanba ngambagi pangal ani sina pulaga soul haibsi semi mathangda amu soul haibsigi meaning amu jengsi soul haibsi miyoibagi pungning haide thamoi haibsiga manai masisu khoina bible gi jaga kharada masi soul haibse khoigi pungning haina sumna hale job 10 gi wanda sunai my soul is weary of my life hai masida paleba ai thawai ai soul haibsi ga tare ai pungning haibde ai pungning se yam ai punsi gi maram khanbada ai pungning se yamna ware haibani snausa masigi matang so sumna yai amu yangse job 19 gi 2 da chu sumna hai job 19 gi 2 da aino hoji pa khibdo job ki 19 gi 2 ju masigi samana na hoji soul haibse kaino haiba matanda khoi pungning ni haina asumna pale aduga amu yangse soul haibse hebrew da nephes haina khangnai YCKJV bible gi old testament da 775 rak yawe aduga samagi mathakta life haina KJV da handoi maduna kanam kharana soul haibse life haina ahingba punsi life haina hando puchu jawe masini snausa amu yangse amu thawai soul amana sibra haibse sibana soul amana siba naibra haibse akhoi aina mamangda su pajakre amuk pajarki madudi Ezekiel 18 gi 4 gi matuina pap tawba thawai atu signi the soul that sin it shall die habni pap tarogati pap tawba thawai adu soul adu khoina signi habni akhoi manipur de thawai na haire adun pap tarogati signi habni amuk mathangda amuk yangje asiba misina kari khangbra habse kanaw misina di akhoina asiba mising se akhoigi maru mapangsing siraga halakpa jai makhoi se sigraba matungda kari khangbra habse mu yangse Ecclesiastic 9:5-6 masi yam phajaba wafamne masi munna bab tabyu akhoidagi khoigi mi asibigi maramda akhoina leiriba singnaba akiba punama to masi tek bible gi tek sasina phajana khangan bigani pajarake maramdi ahingba misingna makhoi sigini haiba khangi adubu asiba misina kari amata khangde makhoigi mana pangadaba leitre maramdi makhoigi ningsingba ngambagi pangal kauthokhare haujiti makhoigi nungsiba tukachaba amasung kalakpa singsu loina sikhre habni masina habdi kari no amtana ekoi mebna siba matamda sigrade ekoi kari su khangdre ekoi thawai haba lehaudre ekoi gakchana malemda tingargani shorna ishogi mapunda tingargani kari su lehaudre asiba mina kari su khangde habsine asiba mina mana phangadaba leitre asiba misingda nungsiba leitre makhoida
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯍꯧꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ Psalm 146ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ sida his breath quaid forth maki sor adu sakre he returned to his earth maki hakchang adu pithibida hankre and that very day his thought perished haiba pungpham numit aduda maki wakhal sumang khre habne koina sigrade akhoi gi wakhal khanba ngambagi shakti karisu leitre habne mathang da mu jingse samwande 15 gi 17 gi matuina the dead praise not the Lord neither any that go down into silence habne asiba mission ishobu thagate habne sinapsa kamaina thagakani sikhradi loire amukana magi karisu leitre aduna asiba mission ishobu thagate habse koina bible degi ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯏꯁꯩ 88:10ꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ Will thou shew wonders to the dead ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯎꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ Shall the dead arise and praise thee ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯔꯣꯏ halaga amon akhoi marakta tilaroi halaga amon ishobu thagalaroi habisini masine asiba misina sikhrabu matungda akhoi nga kaidawi kadaida chali habsi khangde icham chamna mahakse kari sumon khangba ngamgi shakti leitere habisini amuk chengchi makhatana asiba makhal kya subage bible ki matungna siba habse makhal kya sui habse amuk yengchi bible ki matungna asiba si chinausa ani thongna khaidoi madudi ahanbada ahanba siba amasung anishuba sibasini ahanba sibasi kari ke sangtamna habdo amuk yengse John 11 ki 11 to 14 da asigi maramda na koina paaba matamdi Lazarus ki maramda ne machu mark sire aduna maki mase Mary Marthana Jesu Christa bu lakpiyo maki makhoi gi manau nupa do nare aduna mahalaga phanbiyo na habni adu matamda Jesu Christ na habni Lazarus tumli habni snaucha Lazarus Bible gi matuna asiba habsi kari ke sangtamna gi habmatan ahan basiba aise tumba sangtamna hai Deuteronomy 31 16 da ipajake and the Lord said unto Moses Ishona Moses ta haiki behold thou shalt sleep with thy father nangi napana pusinga nang tuminaragani habani masi aisida num samjalaki makhat paagadabu dile adu busida habing behold thou shalt sleep with thy father samni nakhoi gi napana pusinga nang tuminaragani habani tuminna bhaibigi matamdadi nang makhoi gi loinena seminaragani habsini masina amuk Psalm 13 gi 3 dai consider and hear me O Lord my God lighten my eyes lest I sleep the sleep of death habni masigi matungna di kaino I sleep the sleep of death habni sida asiba habse ahanba siba habse tumba ga pangkhang ne haina masigi text asina so mu hare amuk Daniel 12 ki 2 da mu hai many of them that sleep in the dust of the earth shall awake habni khoi pithibi da malemgi laimai da palemgi leibak manungda tumliba makhoi mayam amana kaidawani haba matamda haugatkani hai awake hakana makeup thokani some to everlasting like kharana lomana idaba punsi phangani and some to shame and everlasting condemn kharana ikaiba nangnaba amsung lombana idaba maran siba phangningai gidama masi phangana ne aduna Daniel 12:2 gi matungna su asiba habse ahanba siba habse tumbaga bible na sangdamnari isnaushin aduga mo first 2 Peter 3 gi 4 do sunai sumna sida sumung tamdene asi ai pararogi matam leite asi bhabsi pajarake yengsi saying where is the promise of his coming Prabhu Jisuna mohana lakna habgi wasak to kadai de sakre for since the father fell asleep pai pushina tumki bhabni tumki badagi habdi shiki badagi all things continue as they were from the beginning of the creation laishem bhawdagi mokhoi chanam chatadunai pai pushina shiki khoya loina shiki amo khulakadaba khoi myoin ju sikhani prabhun ani subala ko kadai de le habne masina habidi ai khoi myoy base myoy ahan ba siba se atumbaga sangdam nei habsine bible gi
ꯑꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯥꯖꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯨꯝꯕꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯩ 1 Corinthians 15:51ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ Behold, I see you a mystery. ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯎꯠꯀꯅꯤ. We shall not all sleep. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯇꯨꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ. But we shall all be changed. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯩ. ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ 1 Thessalonians 4:15-16ꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ. For if we believe that Jesus died and rose again, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯡꯀꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯔꯒꯗꯤ even so them also we sleep in Jesus. ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯇꯨꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ, ꯇꯨꯝꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ will God bring with him ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯤꯡꯀꯠꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep him. tumbiba mishing adu akoina thingduna Prabhu Jisuna nishuba lengmokpada tumduna lairiba haibadi siduna lairiba mishing da amuk khamba ngamraroi haibni ahingba miga puna atyada pukhatminagani haibsini mathangda amuk anishuba siba haibsini karino haibsini masidi anishuba siba haibsidi karino haiba matamda Revelation 20 ki 12 to 5 12 to 15 da ipazaraki amuk Manipuri Bible dagi amasung asiba sing asaubasu apibasu phambal adugi mangda lelwiba aina ure aduga lairik mayam hangdole amasung lairik atai ama hingbagi oiba adu hangdole aduga asiba singbu makhoigi thabok matungna lairik ta isinkiba adudagi wayale amaisung samudrana maigi manungda laiba asiba singbu pithokle aduga sibaga khamnung laibakana makhoida lairamba asiba singbu pithole amasung makhoi mi khudingbu makhoigi thabok matungna wayale amasung sibaga khamnung laibakabu maigi pat manungda hunjale asi haibadi maigi pat ani shuba siba aduni aduga hingbagi lairing manungda isinba phangdaba kanagum mi lairam labdi mabu maigi pat manungda hunjili han haidiba text asigi matungna di kadino haiba matamda aikhoi miyobse nongmadi isona wayan gani lairing makhal ahum lay badudi ahingbagi lairing asibagi lairing amsung mana pibagi lairing book of remembrance book of death book of life habsni book of life di ahingbagi lairing sida ming isan gibe makhaina sarga sakani aduga asiba norokta sakataba mishing adudi asibagi lairing ta habdi makhoina tawba pap adugi matungna isan khrabado adugi damaktani adugumba iba mishing aduna kaidawani hambata aroiba matamda kaidawani maigi kom habdi norok habni khoina norok haije karaida oigini aikhoigi pithibi asini pithibi asida Saitan magi matung inba aduga phattaba mishing pap tawba puning hongdaba isor thajatba mi kingaise tumna masida amuk mangangani chahangani haiba mafum machubu ani shuba siba norok haina khangne isinawsa masini akhoina khanggadaba se ngasigi de matang asida loise hayeng matang akhoina Revelation 20 gi maramda millennium haibadu gi maramda akhoina masigi maramda amuk phajana nena singa sigi de matang asida loiselase makha taba amuk akhoina part 2 amuk mathangi namita nainagani takhraban phum khuding ta isona bopi boisnu Bible gi matung nadi akhoina asina naina kiba asigi matung nadi siba hairagadi akhoina loire thawai sangkaina bani akhoina atyada akhoigi thawai sina nungsitta ko pai duna lahu habse Bible gi matung na sate sigrade akhoi karisu khangdri akhoigi sigraba ipai pusingda amuk halaroi masigi makha taba mathangda amuk taminarse tapi ba mi phum khuding mata bopi boisnu masigi maramdana akhoina khangning balairagasu aigi phone number 8787640838 da hangbirakpa yagani haidiba samona jisu aigi YouTube channel Amazing Bible Prophecy Ministry in Manipuri haibduda tabasu pangani maduda nakhoina comment bibirakpoju yagani ishwamanda loisanbagi padana tawse sagada leibe paisho khoina ngasi naina chakre nangna Bible da takpibagi matungna aikhoi mioiba ina siba habsi kaino amar habsina kanana phangani habsi maramda ninagre siraga khoi mioiba thawaina kadaida chali haksangna kadaida chali habsi ki maramda ninagre aikhoina naina kharaba khangraba khuding macha patana papta aduna khoina loksan bu oiba ngaman bi paisho makha tarakpa naina gadabdu suna hana por pinabiu
ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯥꯃꯦꯟ꯫